Cene domaće dimljene ili sušene pečenice svinjske za mesec maj 2026. godine jeste 1700 dinara po kilogramu. Kažemo pečenica, mislimo ali tako i na suvi vrat. Naravno, cene ponovo zavise od mesta do mesta, ali i količine gde se pečenica, odnosno vrat kupuju. Također zavisi od tako pijaca, ali i u količine. Znači, ako kupujete više kilograma, cena može ići malo i jeftinija. Ali ovako, jedna ova lepa, ovako gde je malo ima i što se kaže belila, odnosno nije skroz tamno, lično više i voli. Prosto cena jeste 1700 dinara. Uvek je savjet kupovati od provernog proizvođača, to je čovjeka koji gaji domaće svinje, a potom i dimi, odnosno suši meso. I onda tu, što se tiče kvaliteta, je kvalitet uvek proveren i, kako kaže naš narod, nema greške. To su prosto cene pečenice dimljene sušene za mesec maj 2026. godine.